Predlog za ovaj video mi je dao naš Discord član Mićoni. Jedno od najlepših jezera u Srbiji krije jednu jako mračnu tajnu, ali ovo jezero ne samo da krije mračnu tajnu, već ima i svoje vrlo neobične misterije koje ga okružuju. Saznajte u nastavku videa o čemu se zapravo radi. Od 1949. godine, kada je izgrađena brana i stvorena akumulacija, u jezeru se utopilo preko 100 ljudi. Navodno postoji legenda da su pre nekoliko stotine godina ovde vršeni razni rituali, veštičarenja i slične magijske stvari, što je uzrokovalo da se probude razne demonske sile koje upravljaju temperaturom vode u jezeru i za uzvrat uzimaju život kao cenu mešanja ovih sila. Od silnih rituala i cepanjem energetskih sila, jezero je počelo da cepa obalu i stvara takozvana plutajuća ostrva. Međutim, kako sam pronašao na internetu, nikada u jezeru zvanično nije bilo dozvoljeno kupanje, zbog čega nije ni uređena ni jedna plaža, niti postavljeni tuševi za rashlađivanje, a jezero se isključivo koristi za proizvodnju struje. Međutim, kupači na svoju ruku ulaze u jezero i izlažu se opasnostima. Jedan strastveni ribolovac koji se zove Branislav Ristić kaže da pod znacima navodnika Srpsko more u proseku svake godine odnese makar jedan život. Taj jedan život se upravo uklapa sa pričom o uzimanju žrtava zbog mešanja sila koje sam pomenuo na početku videa. Navodno demoni koji upravljaju ovim jezerom, koje je još poznato i kao ukleto Vlasinsko jezero, naglo upravljaju temperaturom vode, što uzrokuje da kupači koji praktično ilegalno koriste ovo jezero i pored zabrane kupanja, demoni menjaju temperaturu vode i sama ta nagla promjena utiče da kupači dobiju instant određene zdravstvene smetnje, što na kraju za ishod ima i smrt. Međutim, ako gledamo sa naučne strane, temperatura vode u jezeru je različita od dubine. Na primjer, na dubini od metar temperatura vode preko leta iznosi od 20 do 25 stepeni, na većoj dubini je znatno hladnija. Zbog toga su kupači izloženi grčevima i šokovima, što srce ne može da izdrži, a zbog neopreznog ulaska u vodu kupačima prvo otkaže srce, a onda se udave. Često se dešava da kupač skoči u vodu, a onda više nikada ne izađe iz nje, upravo zbog naglih promjena temperature vode. Voda u ovom jezeru dugačkom 9 km, prosečne širine 1,7 km i dubine 12 metara, prilično je hladna zbog brojnih planinskih pritoka, zbog čega kupači moraju da budu oprezni. Topla voda u površinskom sloju bila je kobna za većinu žrtava, koje pretežno nisu bile iz ovih krajeva. Međutim, vratimo se ponovo na deo o prinošenju žrtava. Dakle, demonske sile koje su probuđene zbog stvari koje su se desile u prošlosti na i oko jezera odnose kao cenu po jednu žrtvu svake godine. E sada ide onaj uvrnuti deo. Kako se to ne bi dešavalo, pecaroši su pokušali da zavaraju i umjesto ljudskih žrtava prinesu životinjske. Međutim, da li im je to zaista upalilo? Za svakog letnjeg Svetog Nikolu jezero pohode srpski ribolovci da bi ga umilostivili da više ne ubija. Pecaroši prinesu žrtvu tako što zakolju prase, jagnje ili jare. Mnogi surduličani ne ulaze u jezero dok ne čuju da se neko udavio. Tek kada saznaju da se neko utopio, veruju da mogu da se kupaju, smatrajući da je jezeru dovoljna jedna žrtva godišnje. Međutim, ovo nije sve.
Ima nešto još uvrnutije. Dok sam istraživao, uspeo sam da pronađem još jedan vrlo jezivi podatak pre nastanka samog jezera. Dakle, prvo je bilo takozvano Vlasinsko blato u kojem su se davno udavljili bugarski vojnici. A za sve to je kriv neki čobanin. Prema legendi, jedna jedinica bugarske vojske zalutala je na Vlasini i nabasala baš na jednog čobanina. On je navodno obećao da će da im pokaže kako da dođu do željenog odredišta, ali malo ih je zeznuo. Noću ih je naveo na živo blato i svi su se udavili. To živo blato i ti vojnici gde su se udavili je upravo na mestu gde se sada nalazi ovo jezero. Sujeverni misle da su žrtve Vlasinskog jezera zapravo osveta nevino nastradalih bugarskih vojnika, pa zato duše ovih vojnika lutaju jezerom i odnose po jednu žrtvu svake godine, kao cenu njihovog stradanja. A sumnja se da neće stati sve dok ne odvuku onoliko žrtava koliko je zapravo bilo vojnika koji su nastradali. Po meni ovo zvuči vrlo jezivo i ja bih svakako se klonio kupanja u ovom jezeru. A šta vi mislite o ovome? Da li je moguće da nevino nastradali vojnici uzimaju sada žrtve kako bi naplatile to što ih je taj čoban nasamario u živo blato? Pišite mi u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg videa, srdačan pozdrav!